حاليا يملوا اليوم نطلع لامي الى يعني قبل بيت تنقل عليه إذا سلموا مشين قال إذا حصلت البرنامج اللي قلت لك عليه قط الجكت ما بيلعب مستر جاكسون بيبي يعتبر هو public housing وما بيساعد بتشنك مام الأقوال بيهم بيساعد مستر هارو الترم ومور الترم program يقوم دي في الغادي يوستورين بساعة كان يصير public housing يصير بويا رانيا بيلا جل جيب لهم كتير 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 أجي يمثل يا مرة مين بيستان هذا الموضوع يبغى I see. أوكي بلا ولا يقول لك ورقة كم Ya kamal musulang ngoak le birengal malumili tasils boda osusal beklado Lorenzo tial program emergoe tial show girela probablemente gidan ale a oltirak segi del time ya kora malasum lo siga igel el issues ligel lo sao da ada gora malo spem sao ya housing atara yeji in fact in recently mlaria hearing la senate girela housing lo aset que algo mal magtatal di do sao dringi e gora vive al bolto ngakora rin singaru bagal guk mlartel talasior gidra gausisak e gora vai al gora dilia imora atara bukrolele kada solve a problem makril ngasi diregal seraw alera kotel mertial blai yakne adresa tegil isir housing le tiam na medum tolta yak diregal ulum dasur se gidelir aguk ni lo experience ngagar sera titi time emlania program rahat ra belau el diregal المرولة بلاين بلوكيتر جل هذا ناهون طول ما المقبول in fact ya tablora gel blam lo dora street rangar mulungu dir ngarangi biga amla mo udel mlaurang down len problem se gira di mlaga maintenance partner ngi Mr. Jackson mutia mo mlorngia gora vegalsal lungil gira blara rolera maintenance di miral mom utul molvia kal al sprever ma seguida gotara gumdasun gira de dirgal adres ni tuasum ko mortal pro al mutul tanga sa tele statement mornia inga marngira ikal blai tirgal adon mokirni by the way asum dak alwive ngari angol ngal le hedra Pala Housing Authority ang klela masuok Kyoto. Mergong mak tirgal malsubo sel program sel time. Tirgel adam le kegel blar ng mulungo kumda sen tumle pe $35 sarama. Nigel manal mor tirgel dia asbil aforda. Ya ulak malgor tel to ngoakla agumesa sel hearing na Senate. Na issue wase President ng mga samlong maudodra Taiwan mil, I think it was 15 million or so. El mlegirel mo, mortirgel anal biyaka, aurerir malugin biyaka sbil affordal, magadora blirir. Yeah, about the same time, yung amlonisil, geisra, gortalol, bigar tirgel anal nga ngarbeib, sil pulatyul, Mang expand the program mo include la tirgel displaced. Pam na remember sila mo issue lo ay mang waya blel girel mo ay gigi. E agurang sa sali nga sa net ay kaludo do ba imlor tirgel adol already nga nga bliril. Al tablong malubeng bliril bimla ka problem mertil and being somehow et kaludo damlay tungum sa development pang katyal pala National Development Bank. Tiang se kamama da aslam administrative ludo dal suguma interest niya siya mangario. Betul saya gimo edergi. Menglilutol mangal mo da asbit tigal adal da kaududi. Ani atal bakal ngartmal king nasira uriyo sa igdal murusel to ul makne malgor ni tial show elwase.
Ako na rin siya president, wala siya kamama mo sa baamin mulai kalunod. Hindi lagi po labang kiti lima dali Tokyo, wala siya kau nga niya ureren. Yang masin dia kau ureren mo to, si mata ka diya qualify. Matilga dili betul dimna katal so isbe. Yala end up in, yala tuk mundiga udo, dega ludo, pa imla mula imorir al-adal. Nga niya bliril malubet torre, dia kalis, tirin mga, hindi to qualify lalo na lang. Nga niya ureril sabihin. Aktingol mo sa ako na mo ayal purpose of tial mi kagarin meeting argit nga kamal malalol ngitel kaul man mo masaulal me Jackson sa gilul do swem kuk tara alternative way girela to housing makol ngitel kaul asal sumun sa bele galel ngora mo sabihin man mutul gora gogol explainer ngi le purpose of tel sio kada mura adra balu bolon ngelo buktara el altang mo sabihin mo kan sa congression gi mo message segi engal ruba kam lakira kwam mlanga gi giver toy mla actually mla experience ngi mo madangali mla bang tala dire lulur nga ka ulak man lo sa tel program ngawak lang alge kata amlok kira imo lagi gidel blind nga dito. Mangangatal malawa sa galwasi. Igel area nga niya fence ringi, nga niya gate ringi, nga niya swimming pool alsel sabihin ang algal mo mga duber ngi, nga niya gikaril ko la post office na alsel ma. Even na space at sungkawaan mabilis sa sel mo ka almeme kung mo lagi gidel area. Nga igel ko la, magikaril blind nga natulong nila igel oplil. Nga niya ben sa mga barbecue pit, mga namasel weekend, instead of the family cook mo, get together, barbecue, small community really. Nga rin niya security guard dahil monitoring 24 hours, 7 days a week. Mga niya lulo, asin diya kalsabedel di omrida ko, may mga lubed bukti mo, dualma, ako ka nga na ayal. Leng tumalal maigil ko abong mga mga tingol mo rin sa igibe, naksan mga dulen, masalo. Nakakagul mo siyang karuba. Oy, masalo ko na rin sa ngin. Ya, kung may masalo, nakimiltero ruba ka ngawak lang ba, Mr. Wilter Kale issue kita, malkora hitraw lugle. Mamadhik mo siya nga ka real estate. Real estate udale altora mrigel bundle of rights agel ba 5 or 6 rights ovang gel altora real estate apart ring isel right rakaw occupy ng area blim stable a society leng kawa stable al leng stable la family rakaw mang tayo topic gid al suelba kadam sauda altora public housing ilang wak la ma Mr. Wilter Lasel waktu para gagdele low cost housing ngari trill badangele ngari affordable housing ngari low cost housing ngari public housing disel do duk paseng affordable housing ma low cost housing agi almost the same le government ta subsidize ra development mestira developer tax break mori oral like alblay so lang esgumo kawa lam arablim ada blab lam orar lubeng sobel mokto arablim hindi income ra man ngariyo ya government as subsidize sel monthly mortgage payment ra ma affordable ma low cost normally done by private sector hindi public housing udale like you tell masader ngi klalo ra government government maudo they create the agency mokto ra galblay manage so lang at the same time maintain segot the global goring is maintenance mang all the time ay galbla kal depreciate al mered seguida mal difference gagid al kalde a close study tiale tokora public housing tiang model dilubra 1965 under President Lyndon Johnson. Lyndon Johnson amlora tara time amlora imul buluram digel tel Appalachian. Appalachian sil angara Tennessee marwa Alabama
Gel mountains nga rabi tara Mountains. gegid oy. Lord saying gang amlam asar ngura albul ngarsi. Ar adel keya lokya ben, ka running water, ka denggi. Uspe outhouse. Manggang amlam asar nguluk masi. Yang model merigel el superpower ar other upla chain na KLYC. Manggang wore mora obis start tagid el program el public housing. Ilmle start 1965. So lang expander tal program ringil War on Poverty. Tiya mga madra alubul. Seguidim arinya public housing ra Amerigel. Silver nga public housing designate tara authority tira mo makturay galblay laban tira contractor di tira manage. Ditgida a key point ra public housing alla ra Amerigel lakma se asguma monthly payment ra tao. Almorab lim. Amla exceed a 20% ra net income ra kao. Ika na mo eligible mo ra public housing. Na mo sa mo apply, ya government tak mo say yes you are qualified. Amal mission ra public housing number 1 stabilize a family. Kama din udle ya suguma ka nga ra school overapply teluluga apply dia karal meringi al ubeng mador niya talata amiringi ma seklebse ko bang ararakas ma to ka bra al sablay ngariya problem rablay ang ngala ka ka lungil sa el musub batam lo matiringik pa se stable housing effect ra education dar ngala ka indirect effect ra health tir des ko mga ngala ka the exposure mo ra elements ma nga psychological effect ringi mang Amerigel of course nga udir matamal make sure mase giredel provide apply morar adel jaka real morar regular bank malalo maktorab lidir lu matom arab lidir magida masader tiang udlay kau mga wak dengra mo da masader mi my opinion ng wakla ngaria a crisis ra housing ra belaw nga other real estate mo obis nga ka to ka beng one may lo siga blay ma rent nga rio ito mali specific ito Mr. Henry so mal rent tablay di budget ra mali $200 talbuil ngaria blara magit makose bilisari dia gablay asu mga ringi igagal di karbu talblay wadi sa ko dia kalugil barak sa telel dia kalungil mortirgal selway se udle namo gila government to step in. How do we get the government to step in? Ilera los pe a legislation. Altang la aja kau dudet, altang la kaya ka source resources sergid, di seltal pasalla ete namora national agenda. Namora national agenda mang other all bill ma president, namora tablir namo gilo siga a resources rulityang. Di malungir gid other bela mal beto ka public land ra babal daw ay ray may mali ma SR gagil tigita na masaw da gagil housing ertiri matana mo sa subdivide utma malungil di seguidel mo baro awdoda tigida fact not everybody are qualified ra bank not everybody is real mo public pala housing authority ngaringi tigel mal ngario wa income ertir. Ikegi mla happen. Al malugol mo ngani tirgal adal mo malalo nalbon. Ya question mo lay kabang ko kami ngani yung dia ka urera man magang gas me mla apply. I see. Manal sa mga government tagirel step in lo ikegi to. Yang aga mal di soal me karawan government telekamla duli. I see. Kasi girel government to declare a crisis ni. Kilo sel gumes regil Arador olbil ma obisra presidenta masawa da a problem ra bulu aling dagdil housing crisis ra tora PPUC nga klele ol nila dengi mga hindi ka dokadi masawa da ngil mol mga gukma kay di rem hindi ka dokara ngil mol mga gukma ni arod mo gukma masawa rin
Malal gidel adra belua gidel amutel gibel maklang aredel. Ol ngitra merdeled mangabel mentel gidel asay tianga emergency toy. Ulgornye Jackson asay. Bol sebedel seta priority ra igal nivel gidel. Ende akabel mentel disbel fangaro. Alsugo housing amal crisis yang ngalaman dia kal voltara gigil mga priority. Demere del lulia public housing olwar eber ngidil mere del morngia dalang okrin. Madri liber say gidil albu. Elangin ngwadi do sa ngil mon eguk maudo dol arangod altoy. Atigil mulgor ti altoy nguk to ka budget endi jak salo mala sel toy lo asengaringa surplus. Di tekpungan nga surplus di hospital awanir dia ka akakar ngaka uspemak kladi bul mengolod elebong dia kakar abajet travelment tadi kal girel ngane surplus ngi adal abul ngi awul mung balance ay gel revenue intake ado tau tal mo ay gel ngara priority program mengol ngesera dia kal Luaya corporation el de mega profit e mega surplus. Mas sei gila mu principal ra arole la mo clear game. Akwa mal ulak mal di lak loren serka. Ak no maknom tuniti ay to ndula sei. Tiang amla mo girel mo crisis. Kakamek di kun mertial imor point. Nari amal point problem mi sele definition ra public housing ma affordable or low income low cost housing. I see. It seems to kwaseng ngaringi at kakarosan approach to solve the problem with ngaringi sabela adal mo nga law lirulia ablal biot ala nga law biot ala sa peringi erulia blil direct ngaringi sa solution was a government tamong armula blay yan adamong rent ay at low income and I got it's two solutions for a problem sa kumeseng abela nga sa gidil na adal mo blil Kadang lagi sa aban mo sele kung tele actual public housing, lagi sa Palestina government rigid, mo tel actual public housing. Tirar mo labla o maintenance rigid dito rent out at low cost. Sen mo tuwa ng arena sa government rigid atang. Ay gila ulit ya programa daw last man marunong mag-introduce ang ukta option. Marabalo dira ko lo rin sila. Tilal point talaga dira kal mal problem ko ra gugud ng lito las viajar ro gul mgegrela tilal todo la escuela la aro las viajar men viajar bligi ka nga dira kal mgegrela makmani sel mgot lo toda school me dirga ablaya gel ada salo blay gel mla mo sabel todo oro me ko maestra mo kaso lo mesa del melet adung gegrela de ra ka dios espera apartamento, el one bedroom, mangalale gido ore engargi dira bolsado lo blay mang diregal dia ka family kau ma adol gornya mula sel bornya gido option mulbol available lelang kali dul mulgol la sei tom godong ngi la sel ngani ablan for rent dia mengalai public housing masih borang esar open la malu borang ngui ko morgel ya zero Aigel kudel option men zero dia kangarang. Megumda social go tulungil ti aigida dia ngarang. One more point. Se udoda moras dibolbo. Opsa udoda adal mamrura di residence ringi anga kira kasbalaw. Albebile ti dirmula blay otraw. Ermi ya udoda mlar mi. Albara public housing albara government generate ringi mengelmutul guk ideren tuoba de kamo kerni malu beng mornya extra ludon tuk build another apartment nga clear complex malu beng mortil ge idel soril guk mulu bliri letya amla ringi rati tim la ander rahat el payment ringi amla la dori $5 raman el amdia sen metik habarak ser velol dori $5 tigal la Filipina Maladur tigal ngal gorora redustel tirge pay up to 450 raman viaga blail kut moklen ay nga viral gora parak sa Ela kita public housing ulung ungil el angas kuma ada low income
kadam samang kay di skumang ganga ara skumang nga legele o reor mo to kaududel eng bol mo dia kal qualify nag-graduate lan na mo gel tingil mo rabang kedingil magturablil separate kasi bol empty cell blay hukum sanggel next ang aralan Exact, that's what I know. oy elanga tial belawa ang area sila Palawa Housing Authority offer a low interest mura tigil direct low income direct kal ngaringi sila rural development ang ngaringi programmer tir ngarwelaw hindi ma-understanding ang malungila programmer tir hindi tigil slow service tigil federal money mamalbuto ka requirement ringi ngaringi ngarwelaw hindi because tiyang awdodra Same nga sila, USDA. Part USDA, Federal Rural Development. Ang aramom le, they used to call it a farmer's home loan. Akparam na iwi. Hindi ka belaw, hindi. Rara kung sa malungil, hindi take time, lang mal slow a process. Other belaw, you want something faster, masel why say, and sa iman mura public housing, mga kay, apply, tigida malungil rin. Asumo ka mong, low income, di ka nam tigra at meme na maktorablim, sell loan albaskaw, subsidize ra part sell mortgage rakaw. Kita catch Mr. Wilter, asgum ka kamlangwa loan ra rural development, and di ka sa ML renter sell blay, or consider it an investment. The purpose is say agirel prevent homelessness, stabilize ra family. Ang di ka sa ML los peringin ko natin investment. As kung matarak lang siya ko true. And mal subem, di girem legal subsidize lugo del biskawa a government, agirem el return el mora government. Nga tukol blara kwa magultraw, mle igagi del USDA rural development. Masel motraw, girem el kolra sel obis. Mas rural development al blara na motraw, telanga agil subsidize maging pay-off. Allah ka das ilm skawa clean title. Masigi na ka-collected masing 25,000 makakure kata check pay offer tir, pay offer bank. So lang inama sa emalo true tal blay. Ngare imol betokol blang agwa magultraw udlel YC. Mangugil program lang help para kaw. Tara ko se mo true ngire mo luluta geludo. Ma government tanda ka lusaw do. Ka na boriya blim. Di tirgel mal dia kal real mora qualified rural development magwa pala housing gihel ngaringa public housing seguida missing rigid lengaringa adel displaced ngara adel disabled ngara adel mal abul maigal blira ora slam nagi mal abuna udlele selmet typhoon nagi ko tel matamal sel matamal government tama kay didrur mangrama kada mangirim typhoon repair hindi ka din all-time repair, remove eyesores. Nga imor dira saibalan mleye, nga kora triban na ibr dile. Di mal honest opinion ngi. Magi nga rock alan cafe, meg mas talbela mal klubokal bulu. Ding drik nga ringi yagi dile the vessel poverty kami. Ari poverty bela mat. Sa makaramat ngi mas seldo magalar do mesa bato ka hablar bela ol substandard. Igel look pasing typhoon proof. Typhoon formula. Selme typhoon igi ako telmarahil. Paulang ginedal masader tiyang kumitir rubak. Mura at table national government. Bato siga fund. Al time lo hodura adra ka merigera compact gid. Malungil do saudra tegidal had HUD program. Mal statal miskita funding. Leng dagbal makita rin legal ludo del parte legal ludo del pertrigal adik kay galblaya sa il remit back to HUD direct los agency manage sa galblay but to maintain make sure man diakal rundown ngil program hindi tara sa ludo the solution irtianga to put palaw back mo member mala benefit ra HUD sige na kumission tara agila dalang modura na brigger ni kamla adra Department of Interior mo commercial amrigela subukan mo yung ila program raw ek masangari hala yung ari utom di ka funding maybe that's the time na mos el maskida a funding ela kamla duli at ko malulak maldi so al mom dang resale agreement ang pacto la singarang ari len agumdaswen
Mal chance gidel subria marigel lo sai ga giva gel immediate gidel kama marina. Lendial ngarang malungila position gidel la le gidel dimla bod eskrtilo ase medo dia aldo. Tira eskr gidel ngania immediate problem til meto. Magidel tial mal go apre tendi agumda se priority gida telgi dia gungai. Dia indirga gisa priority la government men maul makwase. Algo di bodo ngelo ase. Ngara agenda gida 23 ma 24 ma 25 le. Kuktu amesa dira news yang wase. Au recoverira COVID-19 ala adiakal bol fully gdri rise ngil mol mutra year 2025 agumde selta report kul mesengi. Mang mal gidel eska gidel toy di elangin agu kikil ngesia wa lakuan dang ngala news mula sei atura dura fima mangaranga federal grant tamo dimdira kapolul tergok mo meu deles yenga ko aviak salo priority la fima na dal ngara al siguma belal hitringa typhoon fima or no fima meriga la mohel per lengua sei ulma even burteri go mai gel bebi rabulul outsider ige selmet mal raol ten diagal andera mrigel ma diagal territorio ni mrigel ava senda assistant mulai galbulu baila se gid molgor ngilo ase ige oi kai gidel toy ai gel mal hitra adal bela diregel lungira a relationship gidel er bolungira tia adal bela lo ngir mul adam mrigel help gidel ai ngotrungir argument yang mo veo talongi yang lete help pergi I see. Ki ni gurang segi dulu sih. Ngania sorry ni mungkin nguk ngania soal. Question nga kasi ngana soal. Dali ko lagi kalau wise. Ako awon del. Ya kita program Mr. Wilter. Malgir mo Oy. Tiya nga direkel. Ok mo na toy maringi del program. Ngaringi ablal mo tirgel adal dakal qualifier alone mal tarabshiri. Sige direkel slow down and tell out migration. Tigida walang direkel ururta out migration. Tigida public law, United States Public Law 106-504. Tiagida public law akmal wase all citizens of FAS, freely associated states. That's RMI ma FSM magide. Kita dabaram rigel kada qualify as Section 8. A Section 8 akmal se Omera Mrigele dia kablim bule low cost Amrigela sige ablim pera renter kau. Ngania adal usper sigida I think wama dia. Ako ma to sper ngi to raru ma even I think belal ngara Section 8. In fact ngania bu raru bulgor ni kumrablil dan madangal gak. Ngwa malungi lablil mangguger ni ngasi. Kiablara kabelment kiki. Maybe then link latar ay lagi program. Lang Section 8 even go further lang sa ML kung wasi akira tid apartment ra tamuning so lang tiya nga rent niya $1,000 nga kamal da imol malabul kung wasi ire qualify ya Guam Housing and Urban Development Section 8 pera full rent ra kaw until such time mo ngila income ra kaw mang agay program ra federal amal lungil yang adabora merigil kada qualify itu ngarabul wada niya kada qualify paulak maseng baymo adabora compact negotiation at mase tiagida program malungil din tiang amalim terkama legora merigil kuk paibas kama ma program gim ngarbelaw malagi makay tobtob aulak ko sa nga atika federal grant tiagida ur giram lo sa mo independent Mumil do real mo tribi invest audo. Kida problem regive ingridi regal kida bumesri. Kida ada bela dia 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 ada mai no sia dia sal mengalia investment tertoy. Kerdi gila kan sumer nation. Kerdi soal dia speringi dia. Ngagumda sen mal. Ai tegi programa kedal adu el bulu la orden sergi mar adal ngal obisa president mar adal olbi yak malul ngit bolo boka uldasul mogire la bebi ratol wai kagib e bugu klome sa gidal option lendal ngala kelim liwek kertian mal itil mal guk ngomela
Ay maragi kalugok ng butol mering. Di waisel. El atara solution ng wakla meter rubagara orior. Beto kay gagi dele shoreline tel blue. Mlamada leathering man naman gagi dele life ringam mlamat di gal mangroves. Ngambo girela for state lomes. Emergo start to reclaim my baby regel utum. Rule gagi dele mangroves. Baby ringil mo o backfill rule mo o housing. Ang nga kama, alaytor ay galaw lang agila Mr. Richard Alonso. Do leng, agus pa sa sira resource nga kalpera ay agila land surveyor, mamlo subdivide tara utmara ay galaw. Mo sige del mangrove area. Nga plan mo symbol housing project leng. Namo gedel reclaim may bibira utmara around the Oriol sa edel mul mo housing leng mana mo dia ka utmara Oriol. Ilang ako ramda sa adra Hong Kong udle sel Hong Kong di reclaim malan di reclaim mang 24.5 million square meters utma blal expanded tial blue na mo klo. Ma Singapore am la increase sa size ringi by 20%. Land reclamation. Abulura Bangladesh 170% increase ra land size ringi that they reclaim. Oro na mo gado nga sa formula. Reclaim ay bibira ut may guk por nga available housing al murara. Nga kaso at tilal program sa Florida. Miguel nani amne bosol nga geurita ma Florida no visit ni. Nga nga bila sa ngil mera tuan rabli. Len Yegil reclaim tirar mula igel channel alsel. Selo para ego tibol mas bila sa rabli me mora to dra iga ni ombi do bimel me pardo. Dito kan malungil lagi. Anak po gala, talaga rin. Mal point blam delia, dirikal lugora. Ay briga question lo mo point ni. Ngaringi asal ko mesrisel ko sa tetela comment sa kulang sa gumi lugora. Describe ay gal program na pelaw ma outside. Wal ko ra duk pase tela gal program sa ngaringi bela lang. Sel kum tabe ko ra wala kal kloa. Ang dashboard ya research adara lo spell ko ra. Ay case in point tele mo musado Oriol. Oriol musada housing shortage singin gusang sa utmring ligang napapalda mga select. And whose responsibility? Responsibility of state governmental solve public crisis and national government. National government ang betok resources spread around, betok ideas spread around. Nganya ready-made program na belum legal. Nganya program belang digil bruni. Like we're trying to reinvent the wheel. Kasi mga solve the problem. Mga collaborate tayo role idea, may role ludas from state level, more national level. Borgia, ludas mo na yan. Why sigbal ito ka will idea, ito ka. Ayan di, as a problem for Oriol, as a solution, provide niya mabaldaw. Awal na state na mabaldaw. So I think a collaboration is something that yang sa national as el to to na collaboration or mo national solving as a national crisis. If it's national crisis yung as a regional government. Sanggar rupa kal amal ngaliya formula le. Most important thing political will. Why say udlen dia. Sel ngaria will ra rulit yang kata pasra la ra akol will create ra Palau Public Housing Authority. So lang muragel state mo si kabong agel state miul so $1 silmay. Hindi ka makita ng miul charge nominal lease. O mga income na mortir. Like nga mautama di oreo malamade. Dia kam develop pag nga income ra kamiu. Selbor nga other kiragel state ito mo support agel retail store, maka station na ito mo parte ng community. Sige da, surang store nga ra agila Israel lora backfill land or otek mo se the backfill legal utme se de los pe ila sel guk segidel market nga se asel guk la improve a life vertical adel residential kira ayray mo I got state tagirel more responsive they work with the national government through legislation ra national government segida kuna formal gumdas ni yang nga ensure na kay
Awat tiagi bengo. Aul mantial program na kausisak na mloswara join ni makmo mulga yoin mo partami. Agu akul marang ven dire ko marang itulas intelligible mitut malum ko al idra communication na al mga taklir marang balu. Ngora dia kan sal taul doswe. Maka ensuring al mortiral ke question na kasi. Wala adadu ulway el al malal adadu. Tirga nga dinga vibay tilko mol to ka balatik sul mol la mo kayo mol lo prive ko mo dia ka. Gire del discuss ay gil dal siya adal gukmla masa mo nga edo bollo ay sigil mo tial to ka public housing ay gil mo ko tiya dia kal reinvent the wheel. Gagil nga rubal mla nga ngim sa mga kamlak kira imo. In fact niya, ang alge kay gelbla nga se hindi lang sa bilom at bing nga niya lu. May gigil nga, you have to return a certain portion. Bisel nga sel area kanya ang alge kay diyan. Public housing supported by government. Investor sa member say. Se nga niya, kirgala da sel community, sel say, ang niya election at tilo sigra a group palguk malibal ulsel doon akli. Hindi ka sabihin like, hindi ka sabihin malal makora di ngara makasong. Sumto malal meto malal malay ka abakado ngara igil ngara bubul dalom. Di ngara ala bilal masel almal mula magigil sa abaka blidil. Tirgel kumedra igil ko at kul mabdul oram. Amnal mula igil. Ito dire kam losto bertilo asi. Mo make sure and outside the tell. Len tira bol start al murula ser sa midrat. Malumi point ablam ni. Ablam din malumi critical point ta. Yan ay public private partnership. Kasi investor sa wala lagi na. Nice. Yan din klase, hindi ka din government ta sabi. Kung ngari sa bel ko kulya, yan private businesses. Ngarngi, as a matter of fact, ang ira kwame, tigil developers sa at mastira tax incentive. Nice. Ito mo kasi, instead of 33% tax on pay, pwede pay 5%. However, ay agad alblay, mahal din mo tigil low income family. Mang di akal turtial normal market, tamal di aim tigil rep turtial lomrael, mal low income tir. Elanga tiang ada kal berot la majority other belawa make 15,000 and below. Musel take home tiring about let's say 1,900 to 2,000 a month. Mo 25 to 30% say and the $237 per month. At $237 a month sigidi agirem contingency los el harara blim. Di $237 translate ringi mo those. Sa Emily Baro adori 1,000. Adori 1,000 udali dal sa el makturo na ablay sa el kiringi family of 4. Ulang girel nga ringi public housing. Hindi sa el government strira a private developer ma investor a tax incentive. Tawag mo tirik masay instead of paying sa 10% na a port agim waiver say. Mo tua zaidor kami. El mo trawa ablay e di pay instead of another 6 or 7% or 10%, naging charge kami at 2%. However, giriwil to traway gan more trigel low income family. And sige like you say PPP, public private partnership. Ngayra kwam. Nga diregal akmam tigringin mga ulo mo sen di. Sel suma kabalmenta mo murut ay kayo lo. En bloel dia sal mo. Len dia nga sel dula si labornya al-adal ngara lobis. Sel ko tun lorurnya obis el voltura al sel. Momo alam la emgarang murura program. Bloel sel private tamal gerfura agoste. Adira kal ko alam le problem ertaludo dal mura Taiwan ne. Ali nga interest niya amle ngara 1% and 3%. Tungul memang istilah abang matilga almutul mutiasa juga interest ng tiang agirel say para adya kaududir
E albora mangyang namo girella ka mo aja barkada no al. Seguida dirgal mo til yang gogora almutul tanga hasil tara teoril gugud ngalir tora economic development tamal goilo asay. Agamel tandiakal mega udo really. Mga ulmang kita ko abli tok le say gulgor ngilo asay. Lagi kita ko di omesol mo agamel. Engi amay gilel private sector support agamel. Mo ise le tiro business me kay kalmani peatak. Agamel ta de kalo business men di malay kay gidol mol dia ka mga maamal nga ABB. Ero rur tra agamel mitya esel gumes gide di manglor tal agamel mol mo ngalak ra. On maseur adra belum namo. Otai temela tia tora pension plan umudur ngidele kemin el economist el merutar program yang muasai man mering le gamian namok nemda sel borrowing credit gamiam lamo dia man dia sabil menga 200 million le medela di 25 mungkin mana lungi la betul gibel ma private el letter team lo igal toiling. It's more efficient. Editar la private are willing to enter. Sel overstay incentive. Why say? Ata incentive ang go. Tila ta problem gila muna say. Tamlang malon. Mlamo realiso ti. Hindi kasi ilbil na hindi al contractor. Sabi lang ali al contractor ni. Bin away surang lakmal ko til. Kila nga sinja sa malbibile ikamagay real project. Kamo madingay mo. Ela omgo kabelmenta dilu luasay. Na isura RFP luasay. Ngalinya 15 million. Agibi the tirgel sabi il na telal blay. Ilngar sa igil figure. Ela tirga right na siya mo fly mo Philippine mo sigra. Other construction meleng they will make money out of it. Hindi tirga nga mo oval more obvious mo. Selgum tabe ngakle ngaway Kaluir, hindi kumda siya malam na kasi. Elang total housing bill versa gire ng mga urtin maragal. O ay tirgal ngay kayo ko pwede plan. E tirang o sa igil total housing ang sa Minister of State. Ngaldil dila katalang ko to. I don't wanna say that hindi. Ako kumda siya hindi ka sa appropriate place. E nga gilot isura RFP nangyari no apply gilel nem a profit 1 million na kloludo dra umuabi imon lensa Tara we Mr. Rubaka more yo aralay kalay sel dorula subdivision tigida ul ngari atkuram rigel economy of scale kawas ko mo maktora blay pwede do si siwa architect ringi yang ada imol basyo, ingel contractor will save a lot of money para mobilization. Sige ako. O ngirung ng tigel contractor, tigel employee, sana marur tial blay, leng repeat same design Mal classic example la, nakakira imo ragwam, ngari abli ragwam, ngara dedido sa Liguan Teres, sa Kaiser Housing udlay, sa Kaiser Subdivision, ingel Kaiser amlel, mula design rablay elyosi siu mang senalo makto ray gel blay etedimle build agar tuk pre-stressed concrete di 1 or 2 months na mo or mang gidel apply gidel formula belawa if you want to come summer save ara lablay des kuma aroy dagan wal omorul en cell mobilization na ulang ba aral as kuma gakmod a design ngim direct ba aral oy every time you design, book arala architect. This common si civil design, maybe 2 or 3 design. Hindi ka bagun lutil peringer architect rin namom rek. Hindi ka repeat ra expense raw. Di segi del mobilization umaktolaga blal same carpenter, en Marco Lulo dal same, bagda pasa saving el mora adalo maar. Al uben kumum aringiya subsidized housing. Indirect mo help para government remove ka sar kludo dal tog derni digida tara suggestion girel mornia subdivision
بابل ضاب والأوبن يراين wherever يبليغ اللي يجد التكنيك دي والتالي هاوسين غير عندين سيدا مارك good example السبديفيجن كلين pwede doon siya ay galblay malsay ba udo da ma expense ra contractor merulan Mal betul itu apa yang ini minta priority. Kemarin ada program mereka obra ngaral malum lumui menjadi mengenai. Kadamlar mula par kara au lilar ra ngala. Via kabla tira mula par. Aku mas mereka mula subdivision include ay gigil tour. Tegi lulur ngin sel ngani algera kama ngani swimming pool ngani par ngani gigil. Selbo aden tiang already community mo. Ani agad post office mo. Como melamel ra sense. Ma radel deliberamel non dire come veo tutti di mal mo pamprise. E tira ka wota e pera adrina ridolong lid el tekkira gigil. Mal karul sel malgol ng waklo si kadang makarang e mormulay kartoy. Kadang mungil adadu. Agumda siya al nadur gila mal giril mungil. El gulgon ngil adua mungil ko amo tilgibel steps by steps bodo tilgibel o rensa tar gila gila communication gila tilgibel ko adi kayo gile da ikal communication na gile mulguk mo dul mo mrete ya kukrumeng so mulgo ya guk mo mo tia nga ada nil ko mulgo ta se bobe ilang ila man na mamuto to mo ska mo ko iti mo tamal magan Jaka hindi kaman masulang may kongil kire ulmak malugo ko lagi nakakwas kami luto mo leng ako omda sa TV program na hagan like experience nila titi time na ulak kwasing kira man lang magtuludo dul may luto gibel matnita priority rido tegil gotol kampak silbo kumtameng Kadalam lang $1 billion siltial. El gampak taril al exist. May gelbla mga siyaba lama. Taiwan mga na igel bisay kaludo mo modak salmo. Ang lakra igel. Dimla ka salo marara invest ay kaludo. Malube. At least edul mo ora infrastructure way kay mo. Melang mlamosado mo ora let's building. El orior, emergong evia kasur sistem lang amode itay gigin. Asumo man sa nura ikan amir ba balta bengirel mamorngay gigin. Maulak tirel man sa kolomesa sel compactal list. Kondel wasi tirgal merura ikan amit development base belau tirgal plava point tir betal got merura report lang. I hope it include igel el suman via Aigay na igel to ko ilbiak maludu rin el aigay ko to expensive luro. Malungit tel hotel tel kampak ro. Giamle iska 50 million en murura. Ne ngasel time ngari president Nakamura mo start tel ko murura. El gimla ka udo de murungin po sa 50 million en murungal alo. Matiamle gilel biogi tel murder mormo. Gimla kal gora. Mo kay siya close. Gira mol mangarod ringil mol mang gel mle advice la aromana ngal bangel giwa meeting en murngil wasi. Lagam eskaudo de como tomeli. Masing ngam la gorbela bal tixer miu adidolong liwe kom 50 million ma almut tanga inflation costa lora almong moja kamorgadi moja siruli tara. Masedim dur mumreli ara el legal meet federal highway standard yung magi sumustama. Ebi titir mlorur ngi malbor baba ara lel hindi mo finish mo. Lese amle agreement. Mlo kong herulise kam sa sel rael mlo 80 million al mo 100. Etira sulo ase pelak makla ul ngi maul magim numero. Mlo behind the stage. Ma gil mo nga kardir ha gibong. Engal nada malvuelo así. Andra corta malvuelo así. Gamiugom como el mes a report trabajo. Abre fall velao. O sea, gil mes tumula se ngana men gim lagam calculate ay la gil.
de tirgasi al sugumung 1 day uller belau and 3 days al dongi le musuh bedal mengi leng mal kla haral man mala betasing giri no muruse tiramis kmeatian so se ben mesatial basuru o morur ngir masi kamam la murur ala Indonesia mangana maila mal beot metenda pulbain lo pera interior $50 million tiram le sura $50 million edition tamle lo saudo se gira del mle start ngali se gira ni bukti ako ngali asel mga Tila, the example agile yawa sel lo ngi ngi baka dito nga program na hadal may dia kata bora yagi to politics already set up program do mang la direct lungil ideal bring it up para ada kang paktim lo sa dito nga yal program na ada aktif lo ko hindi lo kasi ay may kadil kadil sa medan but if we do digid ruli agila del mongil kata do ya kali nila kasi mabla kasi kita kali nila para a final touch sa miura hindi ka necessary ito ka talan sa hindi mo hindi tapig ito closer diang ako nga nakateme ito hale victory til toilen kan nungil gilngen may bodo urungi elang kalumir Minister of Finance la awanya mo detail para press conference mo amo explain na wala tolo gureng sit ado olbira dire ko dir ko gel dir ka polo mang mo proposal ti al show amal ka mal trial mora igai gider toy malaul do swira adama pungil das sa bedal mo mi mang elang housing next sa bedal mo ang ngivil toy yel isyura moaya isyura minimum wage dire ka toy ngarngil lang by the way ak na calculate mo tuta ngaw kalit pas kanam dir nga wala madire ka smurutya sel kaysa nga siyang 425 and 450 Pumna siya nga kalilya 425 on time sa nangira year nga 7 dala pumlas I mean 7,000 right Masaya maldir below like tira to amol mo gina gire 15,000 and more amla na mora albur to mang diaksan mo nila impact sa selo sa several lim nga mo happen ling abibira timing maral o murey sa uretra buying power ala and sabel stimulate la ikalan endil sugum ang diakal reactor ada na business ng morning yung diakal ulo tial tora PGST malum taman ngira ulil elang tulsi sa kanya ada olbil mol mo merege two of the two mal ada tax seguida mole ulil si el mol tulsi sa kanya diakal logera bes lo da su tiwa se tiaw ngil wa sil mol guk mo ada taxa guk mo du ngil wa sil el lutul bal end era olvida moclible lulia mabirtir ma presidente la sembre de Viles tiang aula presidente sa interview ni la sior nga de mos nga mal de tirak claudas tirga amla review tiang engun muska makko ngela tuguk mula semhal mabere do bom do ngania mistake do gore nga bigul gornya mula singire del motel giblo spera bebira adal السبيل مؤدرسة يجي تقول البيبيرا تايما يقال فورمولا غبال ده أساس بلو رجيل له كذا مودا ngaran clear gila agal churgi masel dula se kadamla mobilora pa vertilain itirga malgoera na cledra ablid manga igida ngakla da dolgo igele gida seludungul abule kan include arwa kamal bil mga dia lenga kasilbol mga saududek ako kumamaykil sa bekal mga
Bil dul mong kagmara ka malbilak o kliya nalilak ko kasi diyan di mo malaka pwede mo diyan may tao doon de bugo bugo ararabing gila o pera to gan na makasi ko wala na pera last week mo kasi o hindi agimra ka maldil mo lang si mong diyan ay gaya nga ada yang tumla calculation ni ada bibi ya mo Kan, terang sing kan ba yun. ومسار ترور بقرا الليل ورا مي تادو تياجي دل تورا public housing amal subira ulug le nga other real estate akati del shoban na mo ko bordo nga 28 years di ako ay sumit turur ba dia ka a program el mal liar mula family marubak mamas lo omut ngi trilo tunira esel blay lungila flush toilet ngaringia air condition da alsel tile cement maringa typhoon and dala kay island secure dia ka program ko tulungil YC nga ka to ka program rebela ngaringia kita adra peak can may raise $88,000 sa ko ngarang malungil to koy pa environment do ni tak ringi mangarang di a priority in my books kasi ngwablal ngul murangel ad dia ka blil sigia program murangel ad tara ako tel bala isel management theorist ang kila Abraham Maslow garuba kak mase hierarchy of needs karang ako tel rudimentary need ad ako engkal mobile mablay ay ako tel basic tiagi del purpose ra public housing ado pa sing bottom up approach ka start tigil ko tang ariyo o siga ulil mong mo stabilize sa life routine le end of the day self stabilize sa life para nga school ang mamudu nga school ang part education na para nga school dili kay depend ra stabilize family life stabilize sa life ang client na nga kapsang displaced at squatters agul mo siya tiri ni dakal betiga ablay dal betiga utom sige da example eda ka dital tir ngariya mga ria dedek nga top side nge displaced to siga ablay namo ge dang tagi issue mura priority ra government tumitero ruwak edi tarole le motogo ingil mo ngiya alla legislation will create Palau public housing so lang osper seguide madura adra state matamaskida ut low cost rent ringi so lang i-appeal mo ra HUD ahad kasi may funding kung da seguida technical dos ringi solver tegid el homelessness sa belaw matigil displaced matigil disabled para adal malabul di nga ra pension fund malubi SS survive kasi walungil seguid kada tigil slow down or tell out migration out migration amal purpose niya escape from poverty bisa alabul mangarama government adakal step in fight poverty los public housing kautital sa minimum wage igagida del murul di in order for us to move forward the community rubak igil di masahod ringi kidugul mo ra public attention or other all bill isa to ram rigel udlay the squeaky wheel gets the grease selo ilakare tal di mga rekes sige mo niya guris kita dal di mangitak kertiangan mangitak eventually ngari other long seed dia tiagi na mle plena na makmaru ngindi no dia al sabel marnia ne ensuel mornima nga kamna sila Wednesday o Wednesday yak miling adura senator Masauleng gida chairman housing rasen ngamal trail murura a hearing real gider chal public chal toda housing en lenga gunda surase tara to el bod exposure ngim tia sabel morbab a priority niya aktiral malgor ngel redil lo ngara housing authority belo engaringia sengaria border ngil dile man girania chairman na board makmula sal sabele bumuni mangai material adal ngaringia imori retialu role tiang amla state department
guk maliwek ng mulmul mara housing. Nang malda umek mun tao ngara arangin minister ela. Ending gay gidar din ngara housing avilo ase. Nga gidale obiang ngara sili gara CIP office. Makmul durang geru bakala bengwale mla meeting mak. Udon ngira cellphone ngwase marara kasus. Masak mo dibus ere makmed lu trala du. Len sakal algo gulger tilmei madada du et mo modengir roguim. Sebe edel kain selo batial morbable. Try give mol gorni. The only way that liablu ablu mar adal mo o fogus rase tiang a da ka li ang ka malabu. Emang mori le kira ada ulo ko to kla influencer givelan. Aul material ada mo malumrula toy. Albebile tri aktor mora tingedra. Laida. Tal tola ese aul mong miltamal lang. Gukti mo tayo na senkyo ya wala tisyo se bestiya $50 namo. Leng trial mo sa hiyo toy mo. Kadik mo lo sa 24 ang mo niya senkyo mo lumit klital toy mo mo dia ko melo lungito lo se. Ngiga kan mo gul nga sew. Kadum sa agenda lo se bo mo rulay kagi ala gen dia ko. Nakabal diyat tayo man di cut off program la sige. Di tagal topic siya sa di malmol. Ako kubal sa bela ang kaya dili senator mo salme. Ako ko rin mo o discuss ay malama mo sa bela kalimera tra housing kale. Emis ko siban diyak sa amay. Pas mo duri. Point tiya kalso amra niya point niya inform adra blue mo triya mo bebra gal ideal bla mo sa dum mitero ba ayal ga bla doktor idea but mura pterir mo sabihin sino nga siya gidel kan bin sila almet direct tolong na so wi len ul man gidel ida da blue ida da ko gidel man yagal government tangal ale say mo program al week bon next week you kutel bay mo siya binagest ma may binatapik. Obal besaun. Ang salud. Besaun.